Reka mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza no gukomeza kugira igitondo cyiza cy'itariki ya 15 z'ukwezi kwa kabiri umwaka 2026 nk'uko mubibona imbere yanyu tuje mu makuru yacu yihuta. Ndagaruka ku makuru yatangajwe na Kigali nyuma y'uko Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi amaze gufata ubuyobozi bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu gihe kingana n'umwaka umwe. Kigali bahugubye, nabonye ibintu byacitse, ibinyamakuru byacitse uruhondogo ngo bafite ubwoba n'igishyika cy'uko bazitwara ku kigendanye n'umutekano mu kindi kibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko hagati y'igihugu cy'u Rwanda, icy'u Burundi ndetse n'icya Kongo muri rusange. Iby'iyi nkuru ndaje tubirebere hamwe uko byifashe. Ndagaruka kandi kuri iyi nkuru nyuma y'amagambo yatangajwe na Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa agaragaza yuko inyeshyamba za M23 zikomeje kugaba ibitero muri Ituri. Umugabo witwa Lawrence Kanyuka wo mu nyeshyamba za M23 uyu n'umuvugizi wabo yagize byinshi agarukaho, avuga yuko ngahangayikishijwe nuko bakomeje kwegekaho ibyaha birimo birakorwa n'imitwe yitwaje intwaro ya Codeco. Wavuga yuko ngo Codeco ngo ifatanye na Kinshasa, ariko Afurika y'Epfo igashinja izi nyeshyamba kuba arizo zikorana na Codeco. Ibyo rubanza nabyo turabirebera hamwe. Iyi ni inkubi ngwaye ikaze cyane ugiye kubana natwe muri uyu mwanya. Ntatindiganyije reka ngusabe kugira ngo uze kudusigira igitekerezo cyawe uciye muri commentaire, wanakora like, wanakora share, ibintu bikagenda neza. Ni inkuru rero ikinyamakuru cyo mu Rwanda Ndeba kimwe cyanditse kiyi nkuru ivuga ngo ni mu mfuruka z'icyumba Perezida Ndayishimiye ngo yaherewemo kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ahangaha bagarutse bagaragaza yuko ngo iyi nama ya 39 yitabiriwe n'abaperezida bagera kuri 25, banagaragaza yuko ngo atari itegeko kuyitabira, niyo mpamvu ngo Perezida Kagame atayigiyemo. Ariko ntekereza yuko atari yo mpamvu Kagame yayigiyemo, ahubwo yarazi yuko hari bube hari inkuba, kandi aramutse azikandagiyemo hagati zishobora kuba zamwasirizamo hagati, akaba yafatwa n'amashanyarazi, akaba atahava amahoro. Urumva nawe ahantu hari Perezida Fashi Beto, agahura Cyril Ramaphosa, hakaba hari Perezida w'u Burundi, hakaba hari Perezida wa Angola, kandi abo bose ntibacana uwaka nawe. Niyo mpamvu rero ngiye ku ruhande rwanjye, nubwo babigize nyine urwitwazo bakavuga ngo kuyijyamo atari itegeko, ahubwo nge navuga yuko yatinye guhagarara hagati y'abagabo bagera muri 5 bari bariyo, harimo na Denis Sassou Nguesso wa Repubulika ya Congo Brazzaville n'abandi batandukanye. Nkuko rero baje kubigarukaho, bagarutse bagaragaza yuko ngo bafite impungenge, bagaragaje ko bafite impungenge ngo kuri ubu amaso ahanzwe ngo umuryango wa Afurika yunze ubumwe, hibaza niba ngo uzashobora kunga ibihugu bitatu bifite ngo abakuru b'ibihugu bafite gahunda zinyuranye batanahuje intego. Ahangaha akavugwamo Perezida w'u Burundi, Perezida wa Kongo ndetse na Perezida w'u Rwanda, yuko aba bagabo bombi badahuje intego kandi badasanzwe n'ubundi batavuga rumwe, badacana uwaka. Nkuko byaje kugarukaho rero, ngo igisigaye kibazwaho ni uburyo cy'u Burundi buzayobora ibiganiro by'ubuhuza mu ntambara mu burwanamo ngo byeruwe mu burasirazuba bwa Kongo. Minisitiri Nduhungirehe yabwiye ngo Jeune Afrique yuko ngo Afurika yunze ubumwe ngo ikwiye kureka ubuhuza ngo bugakora ntaho bubogamiye. Umudiplomate ngo w'u Burundi nawe ngo yavuze yuko ngo uyoboye Afurika yunze ubumwe ngo ntabwo uba ukiyoboye ku bwawe, ngo ahubwo ni ku bw'abanyafurika yose. Ngo ariko nanone hakaba harimo haribazwa ukuntu Perezida Ndayishimiye w'u Burundi ngo azayobora uno muryango, kandi nanone igihugu cye kibarizwa muri Afurika y'Uburasirazuba ndetse gifite ingabo zacyo mu burasirazuba bwa Kongo. Ubwo rero hakibazwa ukuntu ngo ari uzaba umuhuza w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ariko nkatekereza yuko nicyo cyatumye Joao Lorenzo arekura buno buhuza mu gihe yari agiye kuba umuhuza. Muri iyi nama kandi Tshisekedi yaje kuhagera, aho yaje kuza ari kumwe n'abaminisitiri batandukanye. Yari ari kumwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wungirije Noella Ayingana Gato, na Minisitiri w'Ubucuruzi Mpuzamahanga Justin Paluku wanavuze ijambo ryiza nakunze cyane. Hari Marie Nyange Ndambo ushinzwe ibidukikije n'iterambere rirambye, hakaba na Minisitiri w'Ubuzima Samuel Ronja Kamba Muramba n'abandi batandukanye. Urebye kimwe mu bintu biriho rero nuko i Kigali bagize ubwoba, bahangayikishijwe no kuba Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ame Mutake Kongo nayo iri mu kanama k'umuryango wa Afurika yunze ubumwe gashinzwe kugarura umutekano. Ame Mutake Kongo ibarizwa mu muryango w'abibumbye, mu kanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye. Kigali rero igasanga ibi bintu bitazayorohera muri igihe kingana n'umwaka cyangwa n'imyaka 2,
ukubiteho no kuba Kongo nanone ari iyoboye umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba bwo hagati bigera kuri 14. Ntabwo natinya kuvuga ngo u Rwanda rwisanzwe ruri mu kazitiro, u Rwanda rwamaze kuzengurukwa, ibyogajuru na satelite z'abanyamerika baruri hejuru, Kongo yaruzengurutse, u Burundi bazengurutse, Uganda mwamaze kubona yuko harimo ikibazo hagati y'u Rwanda na Uganda, nabyo Tanzania ntibavuga rumwe, gusa murambwira ko ruhagaze. Uretse ko tubivuga nyine mukavuga ngo ni iterabwoba ryanyu, ngo na ya magambo menshi, ngo igihe ngo mwarutegeye iminsi, burya iminsi ba myinshi ariko umunsi ukaba umwe. Reka mve no kuri iyo nkuru kwanza nanayitinzeho cyane, bite nkomereza kuri iyi nkuru yindi. Ni Perezida Cyril Ramaphosa rero wa Afurika y'Epfo, aho yongeye gushimangira mu buryo bw'ingenzi bwo kudahangarwa kw'icyerekezo cya Afurika itekanye, iteye imbere kandi yunze ubumwe nk'uko bikubiye mu cyerekezo cya 2063. Cyril Ramaphosa rero yagarutse ku bintu bigendanye n'uburyo kimama 2023 bikomeje gusoza intambara, ku bijyanye n'ibiherutse kuba muri politiki n'umutekano muri Sudani y'Epfo, imiterere y'ibintu iteye impungenge, aho yavuze yuko basaba ko habaho guhagarika imirwano mu bihugu byose byagezweho n'ingaruka, kandi ashishikariza abafatanyabikorwa bose kujya mu biganiro bifuza bose bizategura inzira y'amahoro adafite amanyanga. Cyril Ramaphosa akaba yakomeje avuga yuko ahangayikishijwe nanone, aho yongeye gushimangira ko ubumwe n'ubusugire n'uburenganzira bw'ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bugomba kubahirizwa no kubahwa. Ayakomeje avuga ati twamaganye ikomeza ryo gufata ubutaka ririmo gukorwa na M23 na AFC mu ntara za Kivu ndetse na Ituri. Ibikorwa nk'ibyo binyuranyije n'amategeko bigomba gukosorwa mu buryo budasubirwaho. Ubwo urumva niba hari uburyo bwo gukosorwa. Afurika y'Epfo yafashe inshingano zo kuba mu rwego rw'ubugenzuzi bw'akarere, Regional Oversight Mechanism, kuri Kongo n'akarere, kandi mu gihe cyacu tuzakorana n'ibihugu byose byashyize umukono kuri aya masezerano kugira ngo haboneke igisubizo kirambye kuri aya makimbirane amaze igihe muri iki kirere cya Afurika y'Uburasirazuba bwo hagati. Nyuma y'aya magambo yatangajwe rero na nyakubahwa Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo, Lawrence Kanyuka nawe yahise ajya ku rubuga rwe kuri X ye, arashishimura ibintu byinshi cyane, ararira bya bindi byo mumenyereye ababoroga, aho yatangiye avuga ati ni ukwibaza ku ntego nyakuri ngo yihishe inyuma y'ubutumwa bwa vuba kuri Twitter bw'umuyobozi wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa. Iki gihagararo giteye inkeke cyane, dore ko Afurika y'Epfo yari isanzwe kandi ikaba ikirangwa no mu bikorwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze mu butumwa bwa gisirikare n'ubwa politike mu rwego rwa SADC. Kubera iyo mpamvu abayobozi ba Afurika y'Epfo bazi neza ukuri kw'ibibera ku butaka, bazi neza ko M23 idakorera mu ntara ya Ituri, bazi neza kandi ko abakora ubwicanyi bw'indengakamere bwa buri munsi bukorerwa abavandimwe bacu b'abahema ari inyeshyamba za Codeco, umutwe witwaje intwaro ukora ufatanijemo ngo ne ubutegetsi bwa Kinshasa. Ndahanga ndakora full stop mbanze nanjye impagarare. AFC bivuze iki? AFC bivuze ngo ni ihuriro ry'imitwe irwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Ni ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro irwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Nimba rero ari ihuriro, bisobanuye ko muri AFC Codeco irimo, ADF irimo, M23 irimo, Twirwaneho irimo, Red Tabara irimo, FNL Nzabampema irimo, hari ubwo ndi mutwe nsize n'uwe. Iyo mitwe yose irwanya ubutegetsi n'amabondo nayo irimo. Ubundi uvuga ngo nyine ni ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro yose irwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. None Lawrence Kanyuka warimo aravuga yuko ngo Codeco nta ihuriye nabo, ahubwo agashaka kuyifata ngo yitwerere nde Kinshasa. Kandi iyi Codeco niyo mitwe yose tubona irenga magana abiri n'imisago yose yashinzwe n'umugabo witwa Kabila, yose ikorera Kabila. Ubu rero ahangaha murumva yuko harimo ikindi kintu. Yakomeje avuga ati inyeshyamba za Codeco ziracyakomeza kwica abasivile b'abahema. Yego, ku manywa y'ihangu, gutwika imidugudu, kugaba ibitero mu nkambi z'abavanywe mu byabo no gutega abagenzi mu gico, mu gihe umuryango mugari w'igihugu n'uw'Uburasirazuba ukomeje kugumya guceceka mu buryo buteye isoni. Kugoheka kuri uku byahindutse ubufatanyacyaha mu by'ukuri. Turasaba rero ko ubutumwa buri kuri Twitter rero
buri kure yo kuba imvugo nzirakarengane, ni irindi jambo ry'icengezamatwara rigamije kwanduza nkana isura y'umuryango wacu. Ariko M23 byange bikunde niyo irimo irakora no mahano ndetse n'ihuriro ryabo. Bakomeje agaruka ku bwicanyi bwabaye muri Plaine Savo ku itariki ya 2 Gashyantare, abasivile b'abahema barenga 60 bishwe mu nkambi y'abavanywe mu byabo hafi ya Plaine ya Savo bakoresheje imipanga, intwaro n'ibindi bikoresho bityaye. Avuga ubwicanyi bwabaye ahazwi nka Banyanikiro ku itariki 14 z'ukwa 4 2023, aho Kodego yagabye igitero mu mudugudu itandukanye y'abahema. Avuga ibintu byinshi cyane, nibura aho usanga izi nyeshyamba za Kodeko zifatanyije na M23 bamaze guhitana abantu barenga za 500. Ukibaza rero uti none ko M23 ibintu byayikomeranye, ni bya bindi bajya bavuga ngo yamagara aterewe hejuru buri wese asamaye? Ntabwo mbizi, ariko ikiriho cyo kigaragara, yaba iyo Kodeko yaba M23 bose bahuriye mu ihuriro rirwanya ubutegetsi bwa Kinshasa, kandi M23 niwe mutwe w'iri huriro ryose muri rusange.